E kubleye pi waro ki perlok ki was nyau suk o ap ye ki kubor hau new channel ki kubor ki wakwa open nyau cha pi wa chem ye iwi metyap wakai hajrong hakawi kawa wa ha East Khasi Hills te tons dangi ki kubor metyap yong uwi ubru uwam tipmit da chem wakai I hakawi kawa wa hakachnong mansain East Khasi Hills district hakatuga khatkandi trik yong new brawanru arhaja arphawar Wei kat kam ki kubor badiyo hadu kat tempo emutip ye dawa yap uti ubro. Nei liang u superintendent of police ka East Khasi Hills ha itho wanin kasngida ongu wa uti ubru to uwa haperdi le phau so phaus nem irta wei to le uwa jrong chispa nya phausan centimeter. Ya iti imet yap dabo Honey Grims Hospital ha ithau bo bru yap boy te daw ki wawan kam yao. Tedu kini don hi ki kubor ki wakwa open snyau chapi kublai chibon ledam po emu depiu subscribe yo new channel snyau bhai subscribe khanang wayok ten cho cho piu yo i kubor wathame